Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi nih teman-teman. Kita mencari mainan Upin Ipin. Kira-kira mereka main di mana nih teman-teman? Dan ternyata wow, itu apa teman-teman? Wow, itu apa nih teman-teman? Wow, itu ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, dia ngapain di sini teman-teman? Upin Ipinnya di mana nih kira-kira teman-teman? Oke teman-teman, kita selamatkan saja mereka nih teman-teman. Oke, kita taruh sini saja teman-teman. Oke, kita cari lagi di mana Upin mainnya teman-teman kira-kira. Wow, ada topeng ondel-ondel nih teman-teman. Wah, banyak telur. Wow, kita wow, banyak telur. Ada ayamnya juga nih teman-teman. Wow, telurnya banyak sekali nih teman-teman. Ada angsanya juga teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, oke, kita taruh sini saja teman-teman, biar dia menetas dan kita kembang biakan lagi nantinya teman-teman. Oke, kita cari lagi nih teman-teman. Kira-kira ada apa aja di sini teman-teman? Wow, itu ternyata Ipinnya main di sini sama Santi teman-teman. Wow, dia ngapain main di sini berdua? Upinnya kira-kira di mana nih sama kawan-kawannya teman-teman? Wow, oke teman-teman, kita selamatkan saja mereka. Oke, kita taruh sini dekat ayam yang sedang mengeram teman-teman. Oke, kita cari lagi kira-kira di mana mereka mainnya nih teman-teman. Wow, ada Charci sama Ihsan nih teman-teman. Wow, dia mainnya berdua. Kita belum menemukan Upin nih teman-teman. Oke, kita selamatkan saja nih. Ayo, oke teman-teman. Kira-kira ada lagi di mana sih Upinnya main teman-teman? Kita cari di bawah, tidak ada nih teman-teman. Kita cari di atas teman-teman. Wow, dia main di atas pohon ternyata teman-teman. Wow, kita selamatkan saja teman-teman. Bahaya main sendirian di atas pohon tanpa pengawasan orang dewasa teman-teman. Oke, jangan dilakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi kira-kira masih ada apa nih teman-teman. Wow, Marsa ternyata teman-teman main di atas pohon sendirian juga nih teman-teman. Wow, tanpa ada birnya teman-teman. Wow, bahaya sekali anak kecil main di atas pohon sendirian nih teman-teman. Oke teman-teman, mantul. Oke, semua udah ketemu nih teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman.